ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯉꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯕꯦꯡꯀꯣꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯍꯨꯝꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯊꯥꯏ ꯁꯤꯜꯛ ꯐꯦꯁꯟ ꯋꯤꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯐꯦꯁꯟ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯈꯜꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯃꯁꯥꯗ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯊꯥꯏ ꯁꯤꯜꯛ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯕꯦꯡꯀꯣꯛꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ 94 ꯔꯣꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯐꯦꯁꯟ ꯋꯤꯛ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ उतकदौरी लोइनना थाईलैंड गवर्नमेंट की माइकैदगी थाई सिल्क फैब्रिक थारक्तुना इंडियन फैब्रिक का पुनसिंदुना सेंबा डिजाइन सिंग इवेंट असिदा उतलब तुंगदा म्यूजियम दा थमगनी हाइरे नाकल मरोमदा मालेम की थाकता पांगथोकपा अचौबा फैशन इवेंट सिंग की मनुंगदा अमा ओइरिबा थाई सिल्क फैशन वीक इंग 2019 दा डिजाइनर अमा ओइना इंडिया की महूत सिंदुना सरुक यानबा खलकपदा मालेमदा सिनबा थोंगना ममिंग लेरबा रॉबर्ट नाउरमना नुंगाइबा फोंदोरक्ले लोइनना लमदम असिदा फैशन डिजाइनर सिंगना सिगुम्बा मालेम की थाकी ओइबा इवेंट सिंग दा सरुक यादुना पिक्रबा मणिपुर बु मसक ताकपदा थौदांग लौसी हाइना अपील तौरक्ले। I have to say to my people, sukuiba matam se it's a journey from my promotion of handloom and textile for the people and love of my state. Ngasi share tawsani information jidi I sasi nominate tawraga as a brand amoina nominate tawraga. It's one of the biggest opportunity in my career. Hai tar ngasi bu chanjala bokong thang sida khoi as a part of promotion from the government of Thailand, the Bangkok Royal Ministry Makada Indian Embassy na selection tauraga India wana represent tauraga country India wana not Manipur wana represent taunati India wana whole India dagi ayuna selection tauraga textile of India plus textile of Thailand anisi work tauraga 48 countries na saruk yagadaba program sida selection tawre haidna mayam famda ai pause listening bani aduga it's a pride for all of us aduga makhata na in haizening badi si news amadi sigum opportunity si inghalakli ba na ha sing dasu phangoi hainingai blaite aduna fanabale piganu amadi ninghanna batawdana isada focus leina chapi su shoidana khoina pikraba lamdam manipur sidagi malem ge choba thakta su chudan lepangamaga akhina manipur haiba state cha represent tawraga india gi part amani haiduna choba koina represent tawraga mayam mang su chudan lepangamani haibagi thajabi asa tham